Hai menaze ibeting chua ilung ta pen menen mic pai ke ziket tingkum chang na jang kamadai ba mai gomara sam news kede rains ha CHUNA times biagane punganga radale Kerala Wayana district ke danain dike zimbre damai ke tingtung hi wangze ting ribene dilurit lube me ba misonga bege me ke begene mina hake rakta sesi chai dele zai mina haina si me khazam le ka chewle Kerala Wayana district ke misu shabe peti belam ke chaina ranglia ga radele mina hake chi ane me ke begene bai namra num shaze milung me be pe hi ge tim chak se mata to me bo rescue agency ne repair pata te ke la le ka chewle Indian Army ne spaidong mina hai chumsi medu search and rescue effort wayanat ke me ke be ba mi sung ha bage telung ra kai ze ta to ke zela le sai army personnel hakir hadai mene Tiruvananthapuram namdi ge pesin ge sapula le ka chewleng hadu spy navy team nai air force ku pe la country be helicopter ne national disaster response force NDRF team du misi shabe pe bam me pongkan ruila le ze defense ministry go official na sale India de body pay Prime Minister Narendra Modi ne Kerala Chief Minister Pinayari Vijayan du telephone gane potoze LDF government ne kanang bale na ngaga guleze samrate gaidele Prime Minister Office India de body pay lungbeki PMO ne pechi guys tun siadi benai tunga de bemi peribete zarangkang lakna apo me me ke begane chadi me kalakle na hange pe guleze ka hazame kalakle na hange rangkang changringe pe guleze sale Hamas kyangna go pepe Ismail Haniyeh du nzimain di ke zimberket sumaiting choge teran namdi ge Israeli spy ne nimra peze ka kathai be hige to chetni leise Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ne Reuters ke marasam pogai dele marasam po mene saje Ismail Haniyeh lungbeki zimaiting cho pera be hige Israeli spy me bone nchet kai lu ze nimra peze ka kathai be hige grilembe point ne dumpo kai lu ze ka ka begene to chetni leise Palestine de gu hagwang de te ko block se hakum to ra ka dalama po Hamas ne salai Israel ne saze pnugu spy me bone dagum batak ne repet ku me bahange kadalo ludeleise the New York Times ge marasam pogai dele Israeli military spokesperson Israel spy kle teuze simsa pepe Daniel Hagari ne saze pni ane reituran samale pelam ane minami songa hangna biage kachai tene pete sechi jegene mata to bhige mitei mirei ma patoma pagene chain sam belune le kchele Hamas political chief Ismail Haniyeh Hamas kana go zemna pathodi beko du Israel spy mena te chetni bezene Iran deina public moring tingnai mi pui kuchum pedaina ma kada suize hebeting mik mamguleize Iran state news agency na sale Iran de go hanglia pe president Masoud Pezeshkian ne rangchichya kaize Iran deina haramlang plang chamje kadeite be lungsangpong be kadeket changra teng sapse gumbam guleize sale Iran dei go pasuite pe hulang dilang pe supreme leaders Ayatollah Ali Khamenei ne saje Iran dei ne hukum to ra kadal mabo Zionist regime Israel spy du hukum ruize sakandi be nune sajai pe ra panugu pathodi be duty di be deleize sale Manipur de gu laksa be governor kachi pe Lakshman Prasad Acharya ne zimain dike zimruket sumage kusarit ki ge ta pungsura darbar hall Raj Bhavan Imphal ge de setu ga dele Manipur de gu laksa be governor kachi pe du de setu ze samra ga be peze Manipur High Court ko pe Chief Justice of Manipur High Court Justice Siddharth Mirdu ne samra te ga beta te ga dele Anui hai benane chigai ra ile Lakshman Prasad Acharya du Assam de gu laksa be governor hange kalanga dele zane additional charge of the governor Manipur hange ta pungra rezi pe gai dele Lakshman Prasad Acharya du danain dike zimru damaiting na ge Assam de gu laksa be kachi pe hange Chief Justice of Guwahati High Court Vijay Bishnoi ne de setu gai dele India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi ne kapai ke August ke Ukraine de bete te kulei ka chele aize Russia de ne Ukraine de tingkum chang na jang kai ka na kom ge Ukraine de sugut che reite lu bachang ge Prime Minister Narendra Modi ne Ukraine de kyame te railang guri leije sale Prime Minister Narendra Modi ne Ukraine de kyame te pe ge Ukraine de gu hanglia pe President Volodymyr Zelensky du Kiev nam di ge kapai ke zi ka chum ge hadoze sama bin sa mongole ka chele 12 Manipur Legislative Assembly go 6 Assembly season Manipur de go body pemera me wangdui lo samrambe ki assembly ge pathodi besam bin sam wang batariam jimain dike zimbro ke tingkum chang na jang kamadai ge bamchu je kapai ke zikru ko na tingkum chang na jang kamadai ge ne lopera ra bi piting tim sakai de leng
Post 6 Assembly Season ge Manipur de go body pemera mene pathog di besam habin samong rabese proposed bill pathog anang be bill rame rang zaiti tate chura sam habin samong go lei za budget discussion Manipur de ge kacharang kang hanai komnung ge ti tate wangra sam habin samong go lei za policy review tingti go hindi rame pi ga dawang be tate te go lei ka chewlei Poumai Naga Union nen te mena sogen dupet kaize Poumai Naga Union gu 3rd General Assembly May 31st 2024 ge tet kebege Poumai hazet bone NSCN GPRN kyang na du tingti ge haba gwakse tatun samja cooperation page bambe sogoi khamgu de leize samria chi be rekyu gaize resolution pass to gai de lei Poumai Naga Union ne rangchichia kaise NSCN GPRN bone hanai ka keta to kyu zebambe zaise Poumai Naga hazet bone NSCN GPRN bo hange misonga tateu gaize nga ga di benai pram bezet mene lune beto pangdele ka chewle zai Poumai hazet bone apodoge DCE hege tnai mfuige sam bin samwang ze kitche ki bezaina le pera tebe NSCN GPRN bone punui kaneng beria tateu ga mangdele ze sale marasam pomeda ga Poumai Naga Union go president RB pani nai Poumai hazet go pepe ramene sakating mi garaize Poumai hazet ma bone apo samre hepet kai beze Poumai hazet melu nei benai lungsang pungbe tin sabse bamlu rahange samre chi be resolution rakeu gai de lei ka chuleng Poumai Naga Union ne Naga public me haim na soge chira kem gaize panugo samre resolution rakeu ga ni be tin sabzai polia galo ka chule pelam ane Naga hazet mene lu nei belaize panui leize tin sabse bamgu leize sale Union Public Service Commission UPSC ne zimain DQ zimbreket sumaige puja ke khardu trainee IS officer hange kalangai se kusarit ki guta mongpungra rezi pigaibe cancel to je kakto kham gai dele UPSC ne saja puja ke khardu lifetime ban pring tingni hange makatali ne ten so kham gai dele pelam ane puja ke kers ne UPSC exam ka bege peling mak pe hezi te je lishina mane UPSC exam ka rapho gai be priya de gai be zu je hindi mak pe ta te ne te je exam ka be jegane le ka chuleng UPSC ne saja posam rekyu gai japnui ne puja ke kers to trainee IS officer gane cancel te je kakto ni beze punui ne apodoge pelam plana ka thaisi git lu bechange de le je sale Pigai zankingani melay ne du to delay azina lung tapen me na magumara sam news CHUNA times agane logai delay